Gorweth ar peniad y lawr o Aaron Williams yno. Bron i Robles gasglu'r brwysio yna, ond oedd Jeffries yno i Pen-y-bont. Breffel. Nawr yn gyrru be'r ma Jojewski yn gyflym yn chasat. Jojewski yn rwydo am gol gan Pen-y-bont yn gwrth ymosod. A Jojewski yn dathlu yn acrobataidd. Ond yr un neud y gwaith caled yn barod. Dangos i gyflymdra ac yn dangos pa mor beryglus o flaen gol hefyd. Yn gorffen yn bert heibio i Dave Jones. Sears. Un y canol at Robles. Reynolds yno, Reynolds am dacl dda. Wedi amseru gan Ryan Reynolds a nawr mae fe'n cael cyfle i gael lawr ar gol Raffel. At Reynolds! Yn gorffen yn gampus am gol gan Pen-y-bont. Ond Reynolds yn neud y gwaith caled yn ennill y bêl, y rhediad, y bas, ac yna yn gorffen. Jeffsky yn ennill y peniad, mae Nathan Wood yno. Nathan Wood yn cael trod i'r bêl, a Nathan Wood yn ymestyn mantes. Pen-y-bont, cyn ar hanner. 7fed gol Wood o'r tymor. Eiliad o ddiffyg canolbwyntio sy'n angen ar Drenewydd ar hyn o bryd, mae Pen-y-bont yn neud iddyn nhw dal i'r pris. Reynolds, penio lawr at Cade Owen. Cade Owen, a na, Jojewski. Os yna groesiad, mae Wood yn aros. Dave Jones yn arbed, a Raffel yn trio casglu'r brwsion, ond Dave Jones yn casglu i'w frest ar yr ail gynnig. Cyfle da fyna i Pen-y-bont mewn ail hanner sydd wedi bod yn reit dawel. George Hughes crydd at gefn y Cwrt Cosby, a mae'n codi i'r gornel uchaf. Angen y dwrn yna gan Calend Absalom i roedd i allan am gic gornel arall. Rhys, how do you assess that game? It sounded easy 3-0. Well, I wouldn't. It was never easy. It's never easy against Newtown. Obviously, a very good side and European side from the last couple of years. I would just say today was a game where the players implemented everything we asked of them. It's easy to ask them to do things, but to put it into practice, I thought they did that throughout the game. First half, obviously, front foot trying to score goals. Second half, just making sure they didn't score any, and you know, we're not greedy. We're happy with 3-0, obviously. So shut up shop second half, and I thought the players were superb. And I must say as well, sometimes the performance is epitomised by the substitutes, and they all came on thankless tasks, and they stuck to their tasks. Look, today is a blow. Obviously, the manner of the game is tough to take, but we'll make sure we'll meet up in the week, and I think we've got Connah's Quay, the first game of the split, in 2 weeks. So we'll get some good minutes into the players in a friendly next week, and then we'll go into Connah's Quay 2 weeks Saturday, which is obviously going to be a very tough game and great way to start the top six, playing one of the best sides. But that's what you're in the top six for. Dwi'n meddwl da ni'n cyfartal yn trydydd ar y funud, ond fel a dyna ydy beth da ni angen neud i gael Ewrop, so da ni angen pwysio ymlaen eto fan. Faint o target yw Ewrop nawr? Mond Ewrop da ni gyd eisiau neud, so Ewrop.